Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kertong keseng UDP na maukar pentor umkra constituency uba James Ban Basayomat ulalet bantap kerteng yalade nekesngi HISBT nak banta banyakun nek election MDC ke banlong hak arpwe tarik ubnai rempang habakran shikilat batai kubor uba James ulaong ba usngongu ekipat ba ke maukar pentor umkra constituency namar kim jumlien ban pan pisa ban kershan ni ukertong kumta ulaong namar ba kimpan ke pisa mauru lada ujob untre khot bat untre kat kum kachingkwa jongki Henry ulaong bana kalyang jong u umjupen million ban sampisa habaya khun ke election bat ularam ru ha ke election baladap namar ba ukhlam sampisa I do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Hatu mentak ni gentil pi ngopsa kan kan pi gitu kan last election le singan YouTube EP ibri ke perkat pengangan dia menteri gede na kadau jong kepisah but mulai ban len ni kata ka perthai kal ibro koi badan kitu ki basyabat moh ka jing sam pisah sting niat de ndrei mentangan YouTube EP nga tengam jupen mlien pisah nadu menchang asungu ngai khuble ye ki priyo jok mo har pentor konstitusi ki bom jumlien ban ai pisah banong pibot inga ngan bot epi ai pisa nampak julap wat haduk mentaro dak mensim siram ke jongki kita ti habaki kimpan nga ke pisa dengaru ngan job ngan tri khot ke ngan tri kat kum ke jingkwa jongki ti namar kata long ka pisa tingem dei ban penlien dalele ya nginyo ne ke pisa ban thiet khamtam hapot dus council tinggi kwa menta ba ngam kwa ba pisah kan long kanong kaban penjat yano bat kaban jat bat ban penjat lu ya ka lawe maji klif kim jiba hato ka ba pisah fikan ya kata ngam la banong nama kisngi kidang ya lesi ki bodon pisah la kila ban le kata ru keju tindre nakaliang ngati ya ngam penbelien bangala experience menta la kata snam yang tindre lesi kita ki jumlien kile eken ibon tip mo la apa ka po mo